Take my king. Manje ngivele ukimkhala nje akangakhe lokho ngafika two room anginalo nekhisho anginalo usiyawushiya umuzi thatha imali endodeni ufake ikamera lesibili lesithathu nelesine ukhulu umuzi ubemkhulu akhiwe uwe makoti. Amen. Jola abantu abanganitsheli iqiniso nifuna ukwakhelwa noma bazakhelanga babexova udaka bakha amadobholo odaka befaka la behlanganisa amade begaxa lapha bayakha imizi yabakhona ehluleka qale ngathi ukuhluleka noba abahluleka abahlulekanga kuyahlulana ukwakha kunendawo ukuthi isizwe indenge kanani ngimisebenza kuphi ikiphumela ngabona khona sineminyaka u27 akudali kodwa uNkosi kazohlaniphile swabonile amakhosikazi ungabi kunemizi ecobezelayo yakhiwa amakhosikazi. Amen. Thatha imali endodeni ngoba bazoyithatha abanye balokhu bayithatha abanye lapha ungayithathu uyothenga izinto zobusa ezibizayo thenga ama-blocks ama-blocks ufake ikamera laba libala ukuphafa laba ngaze uthembeke mase bephafile hey ngibuya lapha ekhaya akasuke esibukweni ukhipha lokhu kodwa ama-brush amakhulu wedwa kapende kodwa manje bapenda ubuso.